Arngut ki kertong ka Bharatiya Janata Party kata usamla kensai borlingdo ubayakun namal ki laim kra constituency Badkakong Daniela nonglait kebayakun namaulai constituency kilalit bantep kerteng kum ki kertong bani aireng hak election MDC sya Khas Hills Autonomous District Council. Apakaran skilap tai bor ba kensai bor ulong bana ka jingtmu jungu banyakun ya kani ke election kalong banyadai ka hok long trai ke jai benriu lingba ka krinit ke banriu. Ban wanra ka sensyar kadar ke bakhut khamtam hadin bala pau perthei ya ke jingdan kam bakla ya ke pisa lingba ka CEG. Ulong ru ba kum samlau sengo khia halol jingtum kam bi an hadis council bat usngo badan kam man penmi deki advertisement ban pelong deki exam khnang ba jingthep kam kalong ke bakhut. Hakabai pat kaliang ka kong Dianela kalong balada kawan hagabor kan penyo no da ketulop iki kli nong sensyar kentup ki sodar bagi romba snong dollar ban sam jingharap pisa kablong 8,000 tingga shibnai ya kiba belasngi kum kinong trai kenta kinong nya taksi ki bakhlat lok kilong kimi bagershan daladi. I, Shri Kansai Bodingdo, having been nominated as a candidate to fill a seat in the 17th Naimkra Malki District Council constituency, solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will uphold the sovereignty and integrity of India. Kaya kajing temui ke bakang san jangan mah bang mi khmat penyakun ya kan election hi kalong ba nganyadai ko long try jungi khasi mah namar ngalatip biang-biang hi kamram komu MDC haka district council limba kasih schedule mah ban yada ya ko long try hi katah ke di ke bakang san ke ba ari pat nako aban no ndang lapoy district council nako limba ka CAG report mah ka jemput kam bakla ya ka pisa jong pai ba mah te kalau long ka ba sebab pelan di katahi ke bakong san ko abanwan ra sensyar kadar ke bakhut bat kum usamlahi ma ngadon kata kajing snow ya laki para samlaki bakum mangahe ma hadis konsel ngali iya ka rukum tungkam tungjam kalong ke bomjaj bet enti ma ke bala syuthep ke bor ma di ngakwa ba ndang lapoy hadis konsel ru ngakwa ban le ai nak menta kata ba habalat kanu kam hadis konsel ru kidai banda mau ban petip sa kisamla ling baki advertisement baki di bat conduct ke exam kanang ba kanwan ra ka bakhut suba bat kanang ba usamla ubadi hok batristom udi banjo hok ya kam kai ti nakalian janga katahi ka ba ngakwa ban kerpat iki pajba ma mar ka hakri char pajba dion ka hok enu bangi persian lai nakalian janga kerpat snoret yagi nong nong joka malki lai mikra konstruksi bikin ai ka jing kerpat bikin ai ka jing kersian yang bikin jit yang ama na ka benta bangan le char district council bangan le ika ba bahatam yang menta ka jat bukre HKBD bakani ka anti defection dong ko bakin introduce bahan district council ma nang ba kanumdan kajing ya kenria seng nakawai kaseng syakawai kaseng katahi kadi ka ba ngakwa ban introduce ka district council ngai ba kipat ba ai akan kajela kajungi ngai ba kidang tieng kidang artatian ban kidang ka BJP ma ndrei ngan ai ka kawai kan luksapi ka ba kai ka ba melong ki tieng ka dai kan nyam ndrei ngan ong ngan ai kan luksapi ka ba long kajing sisa pe akan nagalan kajela Mizorama ka kabut ka ba buon ki nong sang bat ki ki riulong bat ki kristan ndai ngin pek ha artli ki district council ha ka jela Mizoram ka mara autonomous district council bat ka chakma artli na ki district council ka sensyar ka BJP ndai ngim syam lai iba kandon kanu ka jingjama ka balong ka parti jing ka long persya ka jat beri joki ma te kata kermen ba ki pajba jungi ru pajba ulom kin pediang ki BJP nomor kitu ki baro em ki jimpen ka obria ki jing dalam bakla kan ha ki social media ki YouTube menta dikatai alur kata ka jingkli rupi mo ngadang long samla barang mi khmat akan ka nyekon kan ka action ti ngakermen ba ki para samla hi ki basuthu mo ya ka kya kan ngaro ngadon hangni banmi na kamenta ka jongki nganget ki suthu ya kinai ka jingkersiani ngamo lingba ka nongrem ka banga hi ngala pensai haki kai bisbot nga di kong Daniela nolaj nak petong BJP maulai 20 maulai hang ni ngadai tang iwei ilong kebe yang persya ya san ngot kikan dia dia ngapai hakan ni kasian dia ai lat no yang aku bilong keme bangan rung bangala pet ya ka district council keduna hakilong keme bekin long member hak district council ada kiji dengan kino mulai alis indon sa iwei kabading kong ia mengakwa penganban kedai ba ya lada ka sensyari ke BJP ti ai lat ke BJP kirang bas nong kinyon kun ka kajing penlong pakin tip kenya sathia na selesi alis kinyo tulap man ubnai baki don kam hi kirang pasno ta ki se ka ba kini kilong me ki driver taxi kinong trai kan ta ki kinyo jing yarap la dakas yo ka job ka BJP hingila ban yarap ki an hajar tingkaman na ubnai
kata kadi kukula ni ladangi job ni kakerpa di kinong mulai bakin kesyan ke BJP hakani ke kenti tang kata kata sebab ki brio ki kertong ki bagi menta ki di banjir noi ka parti sense ngi di central kat hai ka khamha nangi bagi ya lemban nangi ban bagi ya lemban ki BJP ki other party se man ngi la de lupa ke ruling party as it is pitip ba ka BJP PUE ka Assam kumno ka long so develop kat ba kami kalaya jong ipdengi sa adian hadu balai bangim don ka BJP kum ka BJP ban sensar state per operation